Yesus Kristus ne permansi dagawe thur tanglo labang so kang ginsor jumegelong posi ne pini ningarong pikpu bangkan tu si chemathalo iri chirung sana lape tumari pe hempu apan Richard dia pradan pisana ake ong pia tum pini Birta dang amunia tum anta pini apor bangke ningarong pensi hempu apan anong kapate kupia polo pulte alali dagawe thurtanglo amen alali dagawe thurtanglo labang so alam perpot dagawe thurtanglo lapenon itumolong teklonglo ale ki thurke itumolong ke dudun verja phan amen ki jut anta pirthe ki jut anta ne nang tumolong dudun verpo amen macho zaning pi ingko nar kep non he jong lang nge tum angir pen iton parjitang lo I'll be with you till the end of the world pirthe jut jet ki jut anta ne tumolong ka ke de verji jong si thurthe dette na du thege deji monda alangli ki thur pera posi pini ilitum along Jesus Christo dolo nili pini nale tumpen ka dokawe aman kelongzi a odawe bos dame lake Arnam kangjin so itum longra brava posi pini to aman he ji pisro tek ke ong pe tum man ji pitek the ke ong pe tum ke aman ji pitek the apeng ji pitek the penan song bong ji pitek the hemisieng bong ji pitek the ke japon ta ji pitek the monta Arnam kangjin so ke long tum an Jesus Christo ke amethang pot ang se ji pen jong de la puan si munia tu apan akaching hon Arnam ahoku apan aman ki pisi deng pemedo la se alang li kiti chachak lo theng pa pa thak alang li thi si jang rem lo alang li rm edet lo alang li chirur edet lo monta itum long lo alang li baisir kep theng pa pan karjap menta ke hang matro sibet pu la tumge thang chini ni la pe ku pisi klem ba chi ni nang dia de no ke then nei ke la hello alang li je inur ka pe jok bang a ot ke do pu ke dak hello la tum ku pisi ke klem ma chi ni la sinang dia de non pu si ke chuningri Arnam along alang li hello ke choklim irito phan ka ching ki pi abang ukil lo thang nat akile la pin pen si alang li Arnam hai pu la tum chini de da pot pu nang dian he plea to the father alang li po paning ri la ge tum thek long lo alang li chi ro do la pen alang li kithi halabang so kithi ke alang li me thang apmatsi alle ka ve muni da son si che plang dun bible long dun pori di ke lang me mia thai ve e ki dun to ya thai ve labang solam si alang di dak thek long la si alang li phan ke tipit ta aki no tu muni da tu ben si pi brap brap kapati da pajang rem ram ta lang li kang hu tu ben pajang rem matha tha na ne tum ta na pe alang li ke amhang the ka ta long hong lo ke Birta la alang li phan ke adai ke do tumang bong pen si lakha de alang li ki thi huranta adai e budeta ko adai do tum phan si la son si lakha de alang li phan inside it thang dali so many mamuli muni pis kang sai alang li ke
nang lilar nililar si duk delo he became poor alang li duk delo chumu delo alang li duk delo aduk ki do bangali ki duk po bang akhie via tata ve chiplang delo alang li ke amethang anong ki do ji aphan matha the delo let's see Bible long pudak lo Isaiah 53 long ke lang me me thai ve aman tu me thai ve dun toy me me thai ta ve and that is for us alang li ke kiti ji theng ba pa an thak kiti ji kiti nang ji a hukum ta ke kroi da bang lo hallelujah alang le po an si ke chipe bihek la an se alang li ke chipa vedet an amanan ta chipa vedet an chipa viret an alang li thilolo nilitare sipulo alang li thilolo lape alang li phan kipip labang sola metum theklong lo kipip inko roksi trokep ra trokolong itum lang te theklong ta hai lo machoda impi ko roksi trokep ra trok along tum lang amsena alang li phan trokep tong po porisina alang li phan pip de lo ke nong alang phan ko pisi claim lo data akula amsena la tum dam lo la pen tipit tipantir gc arlong along kapathir jisi inde tipatir gc arlong along asap theng lo la pen kitona tum apan pahon lo non ke alang li ke thilo lo posi alang li ke ani chir plir ingting telang apor silang li pangge labang so thiria long itum na symbol do lo yo the la so the a thiri long si bidam lo lapen labang so angkir bangke ingkir check lo de ingkir check cholo angge matum lo aku macho so long lang the tum thek lo thulong po kuma tum lo ke dam ke guru sar ke the tum farasi tum aron thek ser tum sienge pilar de cholong ke dam ka phere kisi tang banda ka phere kiti tang lo la mune phale pus ka phere lang mati mondala tum la pan ka phere je alang la kachup be abang pusi pu non ni le bible puri bom lo kachup be lam ning long lok lo ade nga bible lo la kachup be abang pusi pu alang li kere nguno hut la so si kaning je pusi pu kachup be abang yesu pa kachup be abang pusi pu kumat lo pu guru sar ke the tum farasi tum kumala farasi tum ke hastro orang ke the tum guru sar tum kumala lage reverend tum palok tum Arnam lam ke than tum karjong ana thu to war karjong an ni pi tum la tum si kachu be bang la son se lang ke reng ut kaning je thurji ni thobi thurji busi la posi nang li bang so thiri long mo ke sangho tum hu pole de pulo angel an se ke ekdom digdar ka akhen oklang le po pusi recho phan ke puda recho alang li pilat pulo okay choklo ante da nang tung pulo ante da angkir labang so angkir kriek lo recho sap puro theng lo recho sa theng hen tere ko ba duta da ke recho sap nu der mate majo tere ko ne la cho gali sap chot gali la tung la pan ga phere kiti tang phanta sap chot gali ketona tum ta do nei busi angela so di molong kapatona tum ta dolo ke kroi kre tuman ke kiti phere duk kiti abhananta phere duk mo pene bi thuder na po la an klem des setame arnanga pathik tang amethang asopo pan pithur vekji badu arecho amohor asap thengta asonturi tengta la kithur pen khangune hallelujah khangune ahok ta ahok alang li pan khangune thiri yang kirta chipudang enoni porhi bom bible porhi bom hot spoiler tekla
Kiti ora cikli bang. Ni? Kiti ora cikli bang. Aku non kitu ruta cikli bang. Arnam aja kong aja paklang. Itu tengok lo. Arnam berteman ke jukun aja kong aja paklang. Thang takali nehen lo kapin jong bang nehen lo Arnam lo. Cikli bang lo. Cikli tepi besi bor bhumikompo bo kome tum nile asamis babe porhi pon dapen bor bhumikompo. Cikli tepi bang. Tekala bang lo. And he rolled. La so kan kir mate dak peng doi polo. He rolled and he keep here. Tekala university along thale. Just imagine tha. It la so kan kir je phang ke ko an moni tumne kan kir je phang along kan kir je phang si ke bang bodi. La bang so along batere ke re dia phang ta ka ton bang asir theng erna. Bonta Tekala university la bang so kir free lo. La si Mary Magdalene la pe ka prega tu mal smar tung ke bang hut bangki la bang so thiring pudang thenong lo la pen Tekala adak atur polam thelo coming from heaven and with the glory of God. Tekala adak atur kali, that is the glory of God. Amen. Tekala adakatur kali. This is the glory of God. Arnam adakatur. Lamang solong atak sing ni lo sepul. Ni chini lo nang tum la thang parpa thak ke sak ajisu apan sinangiri nang tum. Ni chini nang tum kado pherian ke krep elop ke tum thengong lo ni. Ton turi ton tu police tum ta tum krep che lo ke thi tang teng lo tum ke thi tang teng lo chiplang lab lo la ke thura phurki bol monta ala ni pisi polo nang tum fereri alang ni daga ve lang tha alang ni daga ve alang li ke puat teng pasi thur tang lo. He is risen from the dead. Amen. Hempur pandum Richard senang. He pemalang di thurtang lo. Badu the kanguni. Badu Richard kanguni. Badu nokbe the kanguni. Badu ta Prime Minister the kanguni. Richard the kanguni. Ke kroya tum. Yesus Kristus penjelang peratum. Yesus Kristus Longki thi tang atum la pen ke thur japan badu ta khangun e. Amen. Badu ta nang khangun e na si pini pir thelong tum theklong nang tum tangka ke pipen si nang tum ke claim pusi seta kiti pen ke thur badu ta khangun e da ke tangka si pi khus ki binam de asango tu chung pun te pure thano de Poisa seradum pikrei. Nasi mopen pulo non pun ta Israel tum ke Judi do salam je than busi non ta Bible long tok angdo. Ti sutur the sango tu pun det pun. Bible no tu Bible long puri bom gedi. Moi tu mangir ben than gedi tur the pule than pun sango ma chung pun det pun. Mon ta la ki pove ke tum ke chini lo posi la tum niko ando ka patu po. Arnam krei. La posi alang ni kecetong dam, alang ni phaga, alang ni keceklang amun ni ke bang suri po, bang pharo po, amun tin pha keceklang damet. Patu ni. Tegla po dagawe, alang ni ki putang ateng kwensi, alang ni kaningya ateng kwensi, alang ni thurtang lo. La bang so lam ke tangka pe ne bok seta. La ke khangoni. Tangka men bok lo ke tumpan. Chini pamelo, Arnam mata tu teklong tekala ada turbong teklong lo, ka feris tum krep lo, la tum tiche lo, bonta, dak bang teklong lo, tangka si pi, kumato lo pi ke. So called Christians, so called Arnam haga chini tum, Arnam haga feris tum si khus ki pi. Pi ta son ta me Christian tum dia ke no claim hai. Itu na khus ki pi.
papi dia long ya panta alak tangka pipo mondi de bahir he quindi Cristiano sonda claim lo mondi bahir he ke plang thoma ke pipo na tung ke plang u ke na tum long ke ka do ki du hem ke dam de bonda ke plang hem lo dun pa hi mate pini Cristiano tum ta ke claim ke pipo ho so hem ke na se open ni li matha tha he di open ni li matha tha ke ja tum da ke plang hem ke dam chot ke du hem ke dam de ti pipo kang ni thai de ke ini dam ta ka no kan ta ra thak si ni nahi and that is that e tum da pini Jesus Christo ki thi pen ki thur la bang so la ma tu mo ke tum long pik lo je than pik lo a ke ong pe tum ta ning kan ta nang than lo mon da pini nang li pen ni ke than ning vek nang ji alam ke Jesus Christo abang ar pum ke thirita khang un e la pen alang li e tum phan thek long lo ma lun kret throk ang deng su kep along e tum ma son se dak pulo Karbi translation pen English में che chonte so da posi a sab sun li pa keng pondo ka chi dak ye phan tang bak ma nang ne bang Seoul atike herang arlo te kang bu belo o e English tumolong ke live ne phana te kang bu pe hini la son si nang kang thira bang apu ma phan thiri arlo pathu long le det lo amen pathu long le det lo karap pehino long an det lo English tume karap possible monda KarbiAnglong bang ke ne nang phan churo lo pusi pudam engduk lo pusi pudam no translation long bang ke a Jesus Christo abang arpum lake thiri arlo biberon edana lapen alang li abang arpum kang thira abang arpum ke pathulong andelo labang so ka pathulong det ji akamontri alam ake pleng abang ke pinisi initum theglong lo lapen chini long lo alang li dagabe alang li thurtang lo amen tangte alang li kiti pen kitur pen nang le phan ko pi lo le kitu ne than lo Jesus Christo si ti lo lo la pen thur de te ne tum ke ake than ke ake kroi ke thang ta le we pusi pol da ning je lo ne tang te thur tang lo pu tu ga pu lo itum pulo he pu Jesus Christo thur tang lo ma thur tang lo pusi hang lo we pure bu ta hang lo mon ta ki thur tang Jesus Christo ki thi men ki thur pen nan le phan ku pi lo ke ale ge do ke labang solam le tum prap jing pen che than pon nang la pen no si uno te bible lang deng ta e tum por hi pon bom lo nang ni di ladak Jesus Christo phan ke e tum thek long lo alang li phan ke ni thom an te Peter lo labang so thiri arlo inkir het si pe dolo asap theng het si bigok lo ke ton tum paton ren lo la ke tum phan macho ne bikre ni pike bolong panta e tum chini ji theglong ji alang li phan te Peter lo ki bi ji alam ni thom an neda ke pudam lo te alang li abang arpum lage karum thepi pen ke pangbar la ana pisi Arnam thang so po phan kithi pen pithur to machol ing poi in corner cap mo tum long alo alang li pithur lo nasi Jesus Christo ke kang thir a thank akar jong son si jakong pen si kisi tang tumang bong pen kithur pen a jok alang li hello Arnam asopolo pusi
alang li cepat cetang lo mate cepat klang lo amen alang li tite rason te alang li bang so cepat klang ji adima bedet po akhi bedet po muben pulang le ke cepat bihe kang yang lo kiti anta cecak lo monta non ke alang li kiti pen kitur pen ajoksi alang li ke arna masopo pusi pacetang lo Romang neng pi si ang neng so prialong labang solam itu apa ni tandak lo itu melang dam note Romang neng pi Romang neng pi isi pri ang neng solong pi si itu man pulang Lapalang li long kito Arnam kang tira od anat pen ke alang li Arnam asopolo Arnam alang li pan kititang atong bong pen Petursi ajakong peklang lo lapen labang so pen ajok alang li ke Arnam asopolo pu peklang dak lo amen Jesus Kristo kitur ke lag Arnam asopolo pu ke peklang jia pan lo pini baduda kiti ben kitur abe anan recho tumta ke kroy kelang atum Hindu Arnam pusitabe Muslim Arnam pusitabe kiti ben kitur Arnam ga belang monta Arnam nong pathenang nang li la pen nili ke kroy la pen ka chiki Arnam ke kiti pen kitur tangabang lo hallelujah amen let's see Arnam si nang lipan Jesus Kristo tiro turlo halabang soki turolong nang lipan ta piturdun rap lo Jesus Kristo turlo dangte hala solong si nang lipan ta nang lipan paturdun long rap lo pipot ma nang li Jesus Kristo long tek par ponata sakdun det tanglo lapen nang li pap doan Jesus Kristo tipit arlo BC nang lita thurun det tanglo hallelujah itu mehem chardep sana itu bari pipot pulo tangte nang li alang ilong ki thurun tanga banglo Jesus Kristo ke nang li permanency thidet tanglo he died for you nang li permanency alang li thilo Lason transaksi alang li kiti ben ki thurta nang ni phansi thurtang lo nang ni pharmansi thurtang lo alang li ki thur ke nang ni pharmansi ki thur lo na tum ifisas ning pi hini si ben throk puriam tha apor hi again na apor nang bo kolosiang ne pi ke thom isi ben ke thom nang puriam tha alang li kiti ta nang li phan laben ki thur ta nang li phan nang li phan si thur lo ni li phan si thur lo nang li phan si thi lo ni li phan si thi lo ili tu phan si thi lo ili tu phan si thur dang lo Jesus Kristo long jong si nang li ki thur dun tang lo tang te la ke nang li phan che the kimi nangi pije phan to give you a new life chithe kimi nangi pije phan se alang li ke thurlo la pose pini Jesus Kristo bang ke kroya tum an ke alang lo thi du si pip dun te tang lo tang te nang li chi chini non nang li jok se da me Jesus Kristo lo chithe kimi pen thur dun tang lo hallelujah isi hini Timothy isi hini Timothy ang pi si sirkep kepolong itu labang solam itu mantan hini Timothy na tumlang te theklong po hini Timothy ang deng pi si ang deng so sirkep kepolong pi si tumpan pulo Arnam me pejoglo lapen ilitum alang li methang amunit ke prangji phansi e phatanglo lake ili ke klem tang aka pot kali monta alang li methang aning kamatha akam lapen akang ginso aposi e phalo akang ginso aposi e phalo ahut chengche ko
la bang so kang yin so Kristo pen ajok si ipilo itum apan dak thandak lo monta ekape jok abang Kristo Jisu keceklang pen ajok non gela peklang tang lo alani kithi ajakong pewil tang lo la pen Birta Keme pen ajok ki juduna chethe peklang tang lo amen Birta Keme pen ajok good news he has risen from the dead alani kithi ben thur tang lo that is good news la so Birta Keme le hello ke alani kithi ben the high tang lo thur tang lo le hello Birta Keme le hello don't see Jesus Christo thi lo thur de sonte chitha thai ve de ji Pini suppose non nili reverend thi lo ma thur plut pude je thang thai do pigi ni mondan ni thi po thur de jima tinon ke mondan nili ke thur go na lo Kristo ban jelang pet lo te ni thurun po la bang so ke thurun thu Birta Keme ke kiti pengi thurun kitur pengi thurun you are the message nang lian lo message mata you are dead in sin na le pap po thi lo no ke na le pap po na lage na li thurdun dang lo la pe non ke na le che ki mi pe sin nang lo di do long tang lo la so che ki mi la ke nang li phan Birta Keme lo anu ka pre ka to manta amen da je to ma pastor than ve reti ne hem sita ne to me than ke kroe to man ke la ke Birta Keme phok abang lo pusi po tip gospel Birta Keme ke muthi mar luk John mati la lo monta Jesus Christo man ke kroe pen ki thurun tang tum an ke Birta phol e pon non nang li pen jok na ye than po bang o amuka non aning chiru lo ko amuka tum ke la son lo ko amuka pe so son lo ko amuka pe nang ke son lo ko no chilar et lo ko no ke kam ke me se claim lo ko ka chi rung ka che re ka do ke be kamanta claim lo ko Arnam kam se claim lo ko jo chilar et ka chilar phan no that is called resurrection ketur kiti ben ketur Jesus Christo long nali pibundet lo la pe nali thurun lo tangte nali thurdun tang lo to tang te nali chichini non nali phan mahang ke thek to me nangi pije phan akimi amahang ke thek to monta Nicodemus ke bhul buji det puzine pe polo ne dam tu sine mahang thek thulang ma busi po not possible busi la ke Jesus ki pu alam pen Nicodemus ke bi dam ke chok che dem भूल बुझी दे पसे po misunderstood kache lar phase pudam mang thek thumi ke kache lar phase pudam ka ake no tubar ba ke me ke bang phase pudam na pe na riter sang pose no ke matlab de no ke ekdom lang me pik no ke choita ter sang se de akeng chiro et enghan away nem so say no ke kachela rapan se pudam new style of living Kristo open ke do ke thaka pan se pudam isi epitor isi ke thomolong e tum lang te theklong po isi epitor isi ke thomolong isi epitor isi angdeng so ke thomolong pisi tuan pulong ehempu Jesus Kristo Arnam lapen apo phan ili rolonang pima lang le kang yin so thepiklo pima lang le kang yin so thepiklo itu lamang so mondolia long kang yin so lam sa lok che thano alang ni kang yin so thepiklo aposi Jesus Kristo phan kititang atumang bong pen kapithur pen ajok alang li ili tu ma phan che thekimi pilo la ini tu apan kereng ber aning ke the ipilo amen hallelujah nong se alang li kiti ben tu re sonte alang li labang so thiriang kirta prepare sonte alang ni so ta thiriang kir pakong long de sonte labdak bang ki bar be de sonte ini tu halabang so kangin so ale be de monta ana marolo na etum ke kroi ka chiki Jesus Kristo alang ilong ki thidun alia vedet la pukali
alang li pen li ki thira rap ke alle ve de phan kali mon da alang li long ki thi dun pen ke alang long ki thu dun pen si arnam kangin so long lo amen kereng ver pasi ba lali tu phan kereng ver aning ke the ipilo a living hope tamne lan lo je Jesus Christo ke thi thur tang lo onte alang li phan pe thur lo la pe alang li wang je posin de phan pon po la pe ni hon tak du dun ver po kai phan aning living hope kering et aning ke the do lo Jesus Christo long yong sinali thir dun lo tang te nang li phan ale ke nang li phan ka pen chong to me nang ge pi je phan na ka pen chong to me mo pe ge pulo mang ge tek to me ni no ge nang phan ka pen chong to me ka pen chong to me nang le phan ge nang thap thurut po la do ana be an hedia ke tere yar ta ekdom mos refining ni pangjir to etsi pangjir to etsi ako nang le phan ga ki mia pen chong tu po a prang na par ake me a ser son sin nang phan pen chong po ke doi et a prang ke doi et a ser a par no na ke doi et a ser nang po nang le phan perang det tang lo has to long pisi to man pulo itum nam sa hinia kurin long le lang nam hinia kurin angdeng pipo angdeng su tretok sie long angdeng su po dah lo pini tu cuma tak dalam niat dim lo dah lo itu ke cici nang niat dim lo we are refined by the resurrection of the Lord Jesus Christ Jesus Christo ki thi pe ki tur pe jo itu pan epa mi tu tang lo pisi dah ke pulau lasi mane abang jong si Kristo pen jelang per lo tang te alang li ke kapin chong ki mi lo aban an dam tang lo lang non akimi bang tang lo hallelujah nang li pen li akimi bang tang moda pini yon si nang li pen li yon si Kristo thur te la de kaya teng lo ni kaya teng lo kachu kilo ta kaya teng thek lok te chua teng non le thek ta chua teng pina me thek ta chua teng prek prek thang na ke prek ave pulo tang te nang le na si ka pen chong ke mi lang mati ka pen chong ke mi bang ka song le ji prek ji de ke prek ka chi prek do po etum ka ma tha ta do ka prek po e ke krem ke dam ta ka prek po ka ki mi la ka ye teng ka le lo ni de hem sor ke non ta do ni pan ta ke po ku pia pensi la si ilai timoti po lang no ong po mon ta to dang pu lo po nang pen chilon o he po ni po so ne chilon ne di ekdom ri soman na he po si nang pu mo to war bang bo mo chilon we so pen so choi ke that is ka che pre ke ter ilote la ke lang no dak lo mon ta no ga ki mi ta ni le pan to dap nang ge ro lo na chilon o sar bra po así de pulo thank you chilon no te beseno ke di aki milo na no Jesus Cristo long yung sinali ki thurdu na bang pulo tangte Jesus Cristo pang ke kroy pe na joksi pini na ni Christian lo pulo tangte na ni kachichini na yi ke hello atik pe alam ke nang li ke hi isar po panta ke haji aja kong nang pitang lo hallelujah nata hasto alam pele thana monang isia johon nang ding pi pri long lang mana pri po isia johon nang ding pi pri ang ding so isia johon long lang nam nang isia johon ang ding pi pri ang ding so ta pri ben po pisi da tan pulo lang no nang Jesus Cristo akitur ke nang lipan hi isar po aputak akihai nang ipija pan it is power to overcome devil hi isar po ne
pisi puloda bonta nili ka ching hona somara tum nangli tum ke arnam somara tum lo amen la pe nangli tum ke hala hok he akethan me ka tum apan ke hai tang atum lo amen bima nangli tum along ke do akar jong ke hala pirthe munila tum along ke do akar jong atum apar aja kong themu lo amen pholong pisi pulo hala ahok he akethan mek atum ke pirthe asolo lasi hala tum ke pirthe alam he si ningjelo lapen pirthe aso tum hala tum alam he si ningjelo lapen pirthe aso tum hala tum alam he arjudun lo pirthe alam si ningje di ok pasalong ye phan tawar purte choi ko ekdam punat ji tengni et arnam kam phan ke la pirthe amunit phan si puram pirthe tum kaning ji ke plang ki phi ji ni la so lam si la ser se tani li pur ke di pirthe me tum ke pori do ni ko dei taxer nahi ko dei tangka long nahi ko dei dega politics dei nang la son claim te thek po dei ko nang taxer te nang ekdam po ni la son ji thandun sumar phan da son pori pa me tu puse po bonda siningara lam thante morela lam ma thante bonda charli non ekdom nani haling klemon damon pusi ke than apia potum non pirthe ke thexering ajat men non nang pas ni chung ben pas ni jo lai ji than rong nasi pirthe munit pulo bonda ili tum son kali det ni ini tum ka ja kong gi do tum itum ke arnam sumara tum tanglo jisu along thurun tanglo posi jisu arnam sopo posi alang li tumi heta tuan pulo arse to kurban ta alang li ke to pa esopo mande ne korte ne ke kam ye phan thera gai amen itum jisu kristo along si jelang pese tum arnam sumara tum no tante soitan ka pila hi ik sa po ka pila hi sa po thang ta di lo lai ke pirthe thakalam lo lang ning ji monde tum kali Arnam sumara lam sining jepo Yesu Kristo along kithur dun thuke nang le phan isar po aputhak kapangri ja kong ta nang le pitang lo amen na bang so ja kong pitang lo isar po phanda pangri ja kong ta pitang lo na sinang tumlang de sia petor angdeng pi hini sia petor angdeng pi ke thom angdeng so en ko ra sing ko hani long tumlang am tha da itu mante isar po phananta itu kapang rija ja kong itu phani pitang lo lake itu ka do weta ka chichi ne ya kanang sot no nali jong si Jesu Kristo pen jelang pesi alang long pip dun det tang lo la pe alang long thur tang lo tang te nangli phan si labang so ji isar po phan kapang riji aja kong ta na pitang lo hallelujah pini nangli phan pitang lo ni phan pitang lo bonta labang so ja kong chichi ni mun mai bole ja kong chichi de ni Bengkar aja kong kopi, palok aja kong kopi, sekretari aja kong kopi, sugidar aja kong kopi, cicini dat putih nali thana klaim ke the. Bonda aja kong cicini. What is your responsibility? Nali authority. Cicini lonte nali kam klaim tek pami po, smooth pun se kam klaim po. Itu macam kong cicini nengci. Itu syaitan phanta, sit down. Ni sit down po. Stand up. Stand up. You go away. Go away. Dam jui po. Pini tum kalavaria mondoli apot nili Arnam phan churup piglo. E batai si kalavaria mondoli aputhak Arnam phan akirup pisanan. Because God has chosen each one of you leadership. Na tum phan ke kroy, na tum phan ke Arnam si ke ja tum phan ngai lo. And today na tum la bang soja kong na tum mari deng along Arnam pitang lo. So you are fighting with the power of devils. Satan aja kong macam dan bom mga tu. Don't lose hope. Kereng ani ngethe pu muang than ele tu. Na bang than ele kereng ani ngethe. Pini itu lamang so mundilia sabe setame setan la po ansi tu man monta nali tum kardom jelang pepe na posi Yesus Kristo itu ang pia aja kong cicini posi na tum dojoy non. Satan patang tu pun aja kong dulu. Hallelujah. Hallelujah. Ninga rong alam boleh hello. That is called Arnam kang jinso. Kalau dia boleh tik betul. Satan ke hijuk pik nonta. Hijuk pik.
Seta Chichini non. Yesus Kristo along na tum ki thulu no posi. Na le Satan apan ka pangri ji aja kong ta na tum na bidet tangla. Amen. Nasi siapa tor ke thom ko ra sing ko ra ni luganing pi cap create oxy pen Christ cap an porhilote na tum longpo all the authorities given to you. Authority an pi atangla. Ne Yesus Kristo long kiti pen ki thurun ke nangli phan isar po puthak aja kong nangi piji aphanlo puta hasto long to phane ethan tang kapangri je ja kong na pide phrange kapangri je phan nona bangke attack aja kong to rules Satan aphan hadi Satan aphan aja kong kan check je ja kong padam je ja kong ta pitang lo if is sang pc kena kepen ko ra thom pang tum pori tha hem boriamon na pen marketing pi create rock aning so create hopen kena kebolong langamon akamani pc aning sunar kebolong langdamon na pen pli thongera thom akamla so langamte theglongpo he has given de he is arpo aputhak over possible aja kong nang tum han pitang lo Yesus Kristo along Johnson ali thiuron tanglo puji chini yangte ake kroi dolo tangte nali chichini non anu tina Christian chini hello nali ke Arnam rat along asopo asopi marlo lapen kache pem pu abang nang pen chong tanglo if anyone mane abang yo si Jesus Kristo ki along chodai dun petsi pipun desi alang li thiri me thurdun na rabo tang long tang te alang li ke Arnam hem along asomar asopol ba asopia tumlo la parta alang li sarani amar kache pempu dun ji fansi la nang li phan pide tanglo hallelujah romani pinar kep ang so krep pol ben krep along la hamsina God has given Arnam itum phana sonsi pinchong lo romana long tum lang damana e tum hakhi phan romana ning pinar kep ang deng so krepo long pisi tum than lo krepo kretrok sil bima Arnam nale tum phan ke pia kar jong ke nale tum phan ban nang pa plang ple amen Arnam tum pia kar jong ke ban pa plang ple Lapen kapere aningta nang pipe. Amen. Monta karjong ke nang lituma phan Arnam asomar nang paplang lo. Amen. Lapen karjong aja kong penajong ilitum Arnam phan opo pu hang lo. Hallelujah. Ilitum ke Arnam asomar lo. Pu Arnam akar jong mamatsi ilitum akar jong pen haki Chudun lo, amen. Arnam paro senang petai sige. Ne, la anja. Jesus Kristo long ke thir ki ti beng ke thurun tuman ke. Mane bang thurun de lang pote la bang so je kong lo be nang le. Adom an dun takte. Kasilet ta de chi. Ne, Arnam lam chuchi de po mo de ni. E tum kalvaria long ke Arnam pharo nei te bang putin da bible porhi ni mari tum da bible porhi ning hang pik lan se ning hang tha karyuji phan ta ning hang tha kanije phan ning hang tha te pot e tum Arnam sumaratum hallelujah masia pu masia sa bang du pu mate ne pu yong he no sa non dom pastor ni he no pis da ne pu he no pik pu pe mate ne pe he no pik da pu pe pipot Itum apan ke pejok bang apan ke pusi Hindu pusi pupu. Jesus Kristo itu man thur det ke. Thi det ke, pip det ke, thur det ke. La pala long thur do no posi pini ke ni tum ke pilo. Arnam sumara tum. There is no difference between Jesus Christ and you. Jesus Kristo pe nali thang ta che prega be. Jesus Kristo me thang mas hakhi pilo. Itum Arnam sumara tum. Itum ta Jesus Kristo che pempu amarsi che pempu do longpo hallelujah nini ningi thele lo pineri tiro seta ne ake kroi pe jog ne hala bang so dak long ne pirtheta ka seru be akhia da be ne korte be ningi be seta si ninga rong le lo ne hala Jesus Kristo long ningi thik pitang sarani amar ne che pempu do longpo hallelujah
kacing hon kotel pe jeratum ni di kitan ji alam duk piklang serta nili lan arji pading delo monta cicini no nali sontok si alam cicini am tu nali jong si Yesus Kristo pan kroi lo tangte nali Yesus Kristo long thi dun tang abang lo nali Yesus Kristo pan kroi abang lo prote nali Yesus Kristo long do an apapen pip dun det tang lo nali Yesus Kristo pan kroi abang prote nangli halakat dok ka bechu yasi Yesus Kristo pan teka du mulo miri magdalin han pulo wangra lang tha pa yedim pu avede lo nangli halabang so adi makheno adi molong ke nangli avede si nangli Yesus Kristo long thurun tang lo lamen pulo thurun tang lo apa nangli la pen nili ke Yesus Kristo long thurun tang lo la posi labang so son roksi alam do nangli Yesus Kristo long ki thurun pen ku piaja kong ale long ma labang so le ke la son roksi ale nangli ning lo chibino aprang si ke ale ke la nangli ke chithe ki mi lo kai ki mi lo nangli ke non ke chithe ki mi long tang lo la pen nangli ke non ke mahang ke thek tu mi abang tang lo non ke nangli ke cheng tu mi abang lo keng kam kimi ke chiyo tu abang lo kaya keng kam wali no ke keng kam kimi ni kaya da vera dim no ke ne dam de lo kaya jun vera lu na ke jun vera hor ke no jun de lo kaya lun juno ke lun ke no ke lun de lo kaya bang hang to ver ke don te lo ni ka chepre hitong bang ke nangli kachi pamitu nangli phana ka pamitu kriye bang ke nangli isar po putakta ke hai jia ja kong long tang lo you won the victory over devil over satan sing this no po satan phan ke hai jia ja kong na phan pin det na bonda no satan pheri tu duk la de satan pheri duk ma de people nangli jisu long thurun de lang mane bang jong si satan man pheri duk polote kang ting man pheri duk polo dang te nangli Yesus Kristo long thurun dang la non puta la bang so thiri ar lo si do lang kang ting si do lang Yesus Kristo ke alang li ke thur alang li batai ke thom no ngadam ki thia adet hadi kapiyo kami phan batai ke thom 3 times he entered in the grave hol ki kok het ki duk ke boy da kat jong atom so tai kok het dim long batai thom nam si pe jok lo pasi bo na tum has to pori de long pe jok lo batai ke thom alang ni gadam na pen na so ta si nang li phan hi sar po aputha ka pangri je ja kong tang le phan pitang lo la por da hi sar po phan nang li do joy non pu ki pu je ja kong tan le phan pitang lo la pen ki ju si nang li phan Arnam rat along asupo asupi la pen sarani amar kaje pem thu ji phan alang li nang li phan pitik pitang pima nangli Yesus Kristo long ki thi pen ki thuro tum an ke nangli non la bangso kedam tang ke klem chok che tang nangli ke aprang abarim apap hean nangli ke jok pen ke jok long tang atum lo la ke na tum chini pa menang po pipot ma Yesus Kristo long ki thi pen ki thuro atum an ke aprang ke no apap anta la tekang etang lo pipot mo nang di tipit ar lo si tekang tang lo la pen non ke nangli la ke chama tha dam rino keno po chama tha no hinia bangke nali Yesus Kristo long ki thurdun pena potsi ke dam tang apap an nali theria lo labang so ti pit arlo nali o te kang tang lo hisab rin gone is gone lagi nali phane arnam ta hisab se lo hinia bangke nangli Yesus Kristo long ki thurdun pena potke nangli phan ale ke nangli non ke do bom akaya phan aja kong non ke do bom phan non nang kereng bom lang aphan aja kong ko pi aja kong lo pima Jesu reng thulo pap aputhak
kacipahai acete pen isar po akateng keng he pen alang ni karjong aja kong pen kereng ji apan aja kong ta nang ni pan labang soji sulong tu kiti pen kitur dun long pen aposi na pitang lo Romana deng pinar kep an sutong kera si pen tong kera sir kep long nang to polite tek long po ni Romana long na tum lang te chokpo tong kep ra Romana deng pi nar kep Romana deng pi nar kep thong kep ra si pen na tum lang ante thek long po hoda ko pisi tum ban tham no tang te la ka do ga be alam pe na pot ili ko pisi pu apot lo ma Arnam jong si li tum abe tang te mat si phan hai unji ma alang li ame thang so po phan ta chirai resi iri tum ka do ga be phan ajok alang li phan a thok ason pe plang det si thok det lo alang li tum phan ame thang asopo ipidet lo tangte alang li tum phan ka do ga amarta akijoy pen ipipidet jima Arnam kang bai tanga tu phan matsi adai tin unjima Arnam ame thanga matsi hala tu phan doromi pu lakalo tangte hala tu phan ko matsi ado pedojima maduta ve Jesus Kristo ta hala tu phan ado pedode alang li thidor lo lapen la aparta reng thusi Arnam ar e anat dolo lapen ili tu phan Arnam angno echoning ri pi ver Arnam angno echoning ri pi ver tangte ini tum apan Kristo akang hon pen matsi epa prek unjima kidukma kisungma akimma akapere dukma asonma mate nokjirma hasto long ko ketok ason thotsi nali tum pen apod nilike kai kita kitinang ji lason akapere me dolo ni tum apan ke kituji abir sak ason si ne pinchong ne pinchong det lo monta la kadu ka be doseta ini tum ke epang ekang hona bang pena jok hai tholo pimani tumala apan alangli akang hon pen thangta epa prek un e pu neli chini lolo kiti tame kalite reng etame setame sining aperang ke tame tum tame kalite sining ang song kapang ria tum tame mate jakong ke do tum setame non ke plang bom ason tame kalite mo api ke plang ji ason setame ini tu mathak ke do pir the tame kalite ini tu marum ke do pir the setame kapin chong tang amang anang bong pen thang nata ini tu maphan ini tu apan la hem pu Jesus Kristo pen ajok Arnam ke pia kang hon pen epa prek un e amen hem pu pan editap sang batai karjong itu apan Arnam kong prek un e nang li Jesus Kristo long ke thi pen ke thurdun ke nang li phan mua phia phan aning ke the mua phia kai phan aning ke the sinang pila if you are raised up in Christ Kristo long le thurun tang lo tang te la ke nang le phan ke mua phia phan ke the tan aning ke the lo Jesu kiti pen ke thur ke mua phia phan akethen nei aning ke thesi ipilo kiti tang atu mangbong pen amahang ke thek cheng abanglo pusi puderlo Colossians deng pi secret at kebalong he is the first born of the dead ni kiti tang atu mangbang thek cheng abanglo alangli kitur thu pen ke alangli phan ke kroi pen alangli phi kidun jia phan alangli tomwar ing pupilo lapen kiti pen ing thur to that po it's a way alang di ke iri tuma to war kitur thu ji kereng thu ji to war morni si mahum me pen Jesus Kristo ke la so per the thak alang ni chewang thu ji non abatai ke oso aso athak si cha no roi long mang the ji pugali long ho lo ki ji la pugali
na son pen wang velo monta pirte adang alangli athik petsi ko matma ali chepaklang dak khang yang po adaga tu thepik Arnam na pen kapin chong tang amaran kapangri abang atson si alangli ke chepaklang dak po halabang sohut alang ni pan ke kroy pen kiti tang atum an puthot kereng ache the chelong thu lo chelong tu si thur thu po ise kurin neng pi krepo ane so kreto si ben ko si long nang tum lang te thek long po na so yang neng pi krepo phoke ben phoke ro si an lang thek lo po ise se sul ni kang neng pi pli kre thom ben krenar kep along lang te na tum thek long po lake Jesus Christo kiti ben ki thur long alang ni kiti ben ki thur long na ni ki thur dun ke na li phan mo phia phan ning ki the lo amen itu man ning ki the lo lasi kaching hon kortel peng yiratum pini tum Jesus Christo kiti pen ki thuralam itum chini lo chethan aja kong he nangli alang lang thurote la son lo pu labang so ke ma tha aja kong tum long lo lasi Jesus Christo kiti pen ki thur thu pen apot nangli ke pleng li ma chethe ki mi na pe alang li long ke long akape jok plot labang soalam nali chini pen nali kedeng nun jiapan nali pini chiputhek jima chipathik thek jima ne labang so akape joke labang so hirjume ke labang so ja kong ke ne akenang do la so ja kong ni long do lo ni phan pitang lo pu nang li chini pe melo ma la pen nali pupo ma je ni deng tang lo ni odun thippo pu nali che puthek jima nali son si chodai thekji ma chodai ka ye phan ning hang ma nali chi pa thekji ma ne Jesus Christo long pen tur nu pen posi ne pini Jesus Christo e kroi pen posi ne long Arnam ke pi aja kong ando perlo ne non ka ki mia monilo ja kong ki mi dolo ne ka dokbe aja kong anta Arnam pi perlo pu nangli labang solam nangli ke kroi pen chepatik thek jima lan chot takali ne chot kali labang so ho alam ke ne anul ka pre ka to phanta ne than po Jesus Christo kiti ben ki thur pen jo a her jume gala po hen lo pu ne than po labang so Birta Keme ne anul ka pre ban ta chini po nangli pini chepatik thek jima Arnam her jume na tumalong no la pen kai ke anta pe do dun ver no nang la pen ile tum ka do ve thur pe senang la pen tum pu senang Jesus Christo ne parman thur nang